sira, imi dia kalai, hauhing katak imi hotu diak. Kolega sira, ohing imi hamutuk faleo hau, niria de Jesus iha programa Escola Bauma. Dia kolega sira, agora hau selore imi ba aprende homanori sira. Imi pronto kalai? Ai, Saci! Olá, colega Sira. Molok tama ba ula ohing lorongian, hau ihai sasi kida ba imi. Mai ita hamutu kadi kakutak. Imi pronto kalai. Hatais faru kor matak. Banghira hasai faru, ising meang, nonehang metang. Colega Sira, continua acompanhando fating aula ohing lorongian, tamba hau se fone resposta iha aula ikus. Literacia tetum! Tu irmãe, ita se aprende literacia tetum. Mai, ita aprende hamutuk. Olá, alindoven Sira. Imi hotu dia kalai. Hein katak hotu ia condição saudável. Hasoru malu fale hau professora Elvia ia ita ni programa Escola Bauma. Tópico no be ita sequalia baloran ohin mak pronome e mak. Saída mak pronome. Pronome mak lia fuang no be ita bele uja atu troca substantivo. Pronome mak tetu nia mak ia kraikne. Hau, o, ita, itabot, imi, itabot sira, ami, nia, ita, sira. Iha diferença entre pronome emak ita, nebe hakere com letra minúscula kaki, no ita, nebe hakere com letra maiúscula ka bot. Ita, com letra maiúscula, refere ba ema ida. Ka haturu respeito, hodi troca pronome emak o. Ita, com letra minúscula, ka letra ki, refere ba ema barak, inclui hau ho o. Além Sira, agora imi hatene ona kona ba diferença entre pronome emak ita nebe hakere com letra minúscula ka letra ki, no ita nebe hakere com letra maiúscula ka letra bot. Então, tua irmã ita ia atividade que ida. Além Sira, decide se lhe fuan ita, tem que hakere com letra maiúscula ka minúscula e a frase hirate. Hau Hanoi ita na in lima makba. Hau Hasoru ita nia alin iha mercado. Manorin hatete ita hein ihane. Hau lori fila fali ita nia livro. Além Sira, mas ita corrige hamutu kliafuan saída mak além Sira priense ona. Hau Hanoi ita na in lima makba. Ita ihane hakere com letra minúscula ka letra ki. Hau Hasoru ita nia alin iha mercado. Lifuan ita ihane hakere com letra maiúscula ka letra bot. Manoring hatete ita hein ihane. Lifuan ita hakere com letra minúscula ka letra ki. Hau lori fila fali ita nia livro. Lifuan ita ihane hakere com letra minúscula ka letra ki. Dia kalinsira. Molok atau akotu ita nia hasoru malu, alinsira bele hakere frase sira tu irmaine iha imi nia caderno. Depois hakere pronome nebe apropriado ba cada frase.
Tau ona livro iha haunia pasta. Fo sirania Hanoi Miami hori sehi. Hau haluha haunia balde. Hau bele usa nia balde. Ami sempre tulun alin sira banhira. Halo sirania serviço ba uma. Hau gosta hau nia colega. Sempre hare hau dia. Ami nia ama tein etu dader. Nia tein etu mai atu ami labele hamlaha. Alin sira. Imi bele priense ya uma. Banhira tama escola. Imi bele entrega ba imi nia manorin iha escola atu corrige. Dia kalin sira. Ida nemak ita nia lição ba lorong ohinian. Hau hen katak alin sira bele compreende dia. Badinas lena fatin atu imi bele matene. Adeus. Dia colega Sira, itani lição literacia tetum hotu ona. Hau espera katak imi hotu compreende dia kona ba lição hirakne. Faseliman hosabau. Faseliman hosabau. Maita. Faseliman. Faseliman hosabau. Faseliman hosabau. Maita. Faseliman. Maita. Faseliman. Maita. Faseliman. Maita. Itabot bele protege itabot ni an, husi moras ing oin, li husi hahalok simples hanesan faseliman bebe ko sabaw no uza bemos nebe maksuli. Faseliman hosabau. Ai Sasi. Colega Sira, imi Hanoi hetang ai sesi kohing hafo ba imi. Ida ne makni resposta. Hatais faru kor matak. Banghira hasai faru, ising meang, nonehang metang. Saida makne, pateka. Ne makita nilisau, ne beita foi aprendeona. Hau espera katak, imi hoto compreende dia kona balisau hirakne. Dia colega Sira, rohang usi teni aula balorang ohinian, makto iha nedate. Ite se sorumalu fali iha aula tirmai o tópico seluk. Hau, nire de Jesus, hamutu ko equipa nebe serviço hato obrigado wain, bem mi hoto ni atenção e adeus.